Minha kahinyotrik uyayong arhajar arpusan ka All India Football Federation Media Team kala PYNBNA ya KALINGA na kabinta ka KALINGA Super Cup arhajar arpusan. Hakane kalempong yelekai ka banlong Bhubaneswar Odisha nadu ka arpotrik uyayong hadu ka laitrik ubnai jemang kindon kanru ligi club. Kat lait ligi degi club bala ju yelekai na ka Indian Super League bat lait ligi dei na ka I-League. Hakaba ka rukom yelekai kandai ka single elimination knockout kata lada syarem shisin ladu ban yelekai. Barok kijing yelekai kinlong Mohammedan yelekai KALINGA. Kikin hun jong ka ISL kila syajid na kabenta ka kerdan bakhan riu katkum ka kerdan job jongki haka samo yelekai arhajar arpusan. Lai teli kikin hun yelekai I-League kila pentikna ya ka jingya shimbenta jongki kata ka Churchill Brother FC Goa ka Interkashi bat ka Kokulam Kerala FC. Katika kenhun kan yakun persya ya kilai teli kikenhun yelekai bahakli du jong ka ISL ka MOHAMMEDAN Super Giant FC Goa bat Bengaluru FC. Kini kilai teli kijingya lekai kindon hapdeng kajingya khat ha kajingya kun jongki ha khandai trik ubnai yayong. Karaun ko bakhan riu kan long ha ka arpuwei arpulai bat arpu saw trik ubnai yayong bat ya ka quarter final ha ka arpun riu bat arpu hinyo trik ubnai yayong ka semi final ha ka laipo trik ubnai yayong bat ka final kan long ha ka lai trik ubnai jemang. Lada ki kol ki ya khat ha ka bakut jong ka khandai po minute ha ka final on ai porshu bat ya ka jing job in sarai da ka penalty.